no ye be baso pa into details pa. Demon breaker video bi aba. Na ye pese e busa se. Sa video na aba no, a demon breaker e kasa no. Why ene ye video no? Ebinom say ye editing, ebinom say media me conclude any bibia say. But why na wo kasa? Na brebe no ye video no. Eye den na video na fe na aba abonten. According to demon breaker video na aba abonten no. Na demon breaker o presi osofo Obinim pa o bonabaso say osofo Obinim o ye kama pa na enam ne oye ne niam papa bi a e wono ho okoda prison no eno no de ya anwanwade eye niam mama niam tumpon eni nti obo osofo Obinim abaso pa. Na question bi no busa say ne obo osofo Obinim abaso eye den na osa betena na 2 Canada Japan studio e kan nsem poto so fa Obinim ho se Obinim de one no e koye human score ni Patrick Onkuru o me de fra niema afi oba ni placenta eno so e ho nsem o sa ka nsem so Obinim be fa ni se o de need tu nyina wo na ceiling fan ball no hwe fom na mama yemu se video no so obo Obinim abaso say omo Obinim abaso mama menchire the meaning of the video and then maybe chire the meaning of the video amama who leaked video no now Obinim okrofo no what the abaso menchire the meaning of the leaked video no and then amama who na obi ati ase na fe omo madwuma ye omunya no obi ehu nti ase no yie na obi ehu de ono so obedwena found because enra me sources just Obinim kra na ena video na omuhu ye no and some demon breaker kind of video no Obinim adwena ye omunya kakra say video way a demon breaker eken won kra ya na wo presi Obinim e bona baso enji na ye kamfo no then how say the same demon breaker wo sabeke cancel the here manfo no eno na chira manfo adwene because in some cafe Obinim ho no emoduru enti me ba dissecting some na sana no video no me bon audio ama matie sesia na matie ensema demon breaker ono akasa ifiri nanum ebaye jumade mo share the live e wo YouTube at the same time mo share the live e wo Facebook e wo the announcer newspaper so enti tape no me bebo ni sesia na fo bia ntana so na won tie tape no se de sitie otawaso no atie mu nsam no na fe wopusa ho sa de nti na video no afe na eliki abonti na eliki ye no isusa so no san e wo video yi ho de nti a video ne ba abonti nyere nde e de betudwa amamahu ena bota ye nti a o me de sa video no ba ye no be de betudwa amamahu ebin ma ya mo so mo ye smart o ma ya mo so mo ye smart bibia wo mu nanim bibia wo mu nanim asem no nanso so smart bi wo ho a in fact ya na mo ye smart so ya na smart bi wo ho ya na maka akire kakra enti me ba bebo video ni sesi a na mo ye smart no as say o maka akire kakra no mahu se mo so mo ye smart eso maka akire kakra we kwa de em se maka akire kakra enti he video ya bebeboyi eye video wa demon breaker abrantie na samo kai sa abrantie na a woni Canada e Japan okotena net2 TV e kan sama hudo bebre ai binom gidi ye ebinom so nyensem nini eye obi a choice onu kro na kwa akotena baabi abo Obinim abaso enti me bo kakra bi na mo hwetsa video no ana matie mu nsem ne kakra na mabusa mo se eye den na sa video yi ana se audio yi ba abonti na we dey in video ti me boni audio a kire mo sesi a ti obi anta na so na wa analyze me boni kakra bi na ma ba kire nsem num nyina mu na ma hu se de esitie na esre enti muntie muntama so obi anta na so na wontie na afi ono ankasa se de osi hu asem no onjeje ema yentie jumade no enie so
a dance here a bofo obinim ene ni papa Yesu Kristo aye e woni pa abrabom obetena hanu ma me gidi Yesu dance here enti ena obetumi aba ejumedi Yesu be pa so wadaro ma odi say edi ankasa obi ade ne meye Michael Edu. Okay, Michael Edu. Michael Frehefa. Michael ewo nkran ya. Wow. Nkran ya na mete bo mebra. Mike Echo School Efa. Echo School o suhu enuma pepem. Oko Edo Hefa. GSS level. GHS. One to us do. Okay. One to us on the day na odi wabra boy. Me yese besua adwuma. Okay. Na se metimi asua adwuma mpo ne nyame adom. Me bankran ha 1998. Okay. I'm at that station. At that station because my family be any incline. And me bankran say hustler. Okay. And me make it sure say me my brabo basa basa. Okay. We nom and sanom me my brabo basa basa. And see up to now say me share me age meter. Okay. And then me do it me kroma me hunu say me age mate that's on no war me because of when son money we no money adi enti no but me bank ran no a determination abrabo no say mwe bia ni wa wohwe wachi ansa na wo dia ayeni a opese we nti me weta so say be ma de went me anko school say wusua adwuma nti ye say me sua driving because na me hwe say me sua ada worker no be feed wumpo ansa na wet media kwadwa but driving ne de okwa adwuma ba o master betimi ma o chop money obenya bi edi wani da fema obetimi edibi ato na ebi me bank rampo no menya wo bi enso me mo se me kotu tinsa as a good conductor na me wo Accra New Town station me mo se wa kwadwa ba me ba bebo na wa horo ka no lodu ka me ba be gina ho na me bo na lodu ka no and through that no Baby, I made any walk into Mandaka and Madame Menaka be mandano. Master be any muna, Beppe baby day, no watch and an idea tia. Unions will be through when you are washing out to Abrabonos. Okay. As a Brabon of him be a can say Nipa face a lot of challenges with Brabomua. Meaning to baby, but my failure. Enti Abrante ye demon breaker no what say or they and some tutor ewo. Obinim TV so OBTV and amate say all kasa no obi kan ye yenim so so yebusa aha de wa hanoma na che say sometime opie hanum say but just by the way in ebusa abrabom nsem da hyase and the way a osi ehye na say anadwe de ye mo akwa ba bio de ba before and after na then na do be pie hanum say so bisa me say de na de me be pie aha de di kan eka se enamodua so anse na homa ehu soro ene wiase se nyankopon fa obi so ye biribi wo abrabɔ mu no wantimi anhye na animonyam embra wote ase no owu anse na akɔbɔ na bodin a wanyɛ hwe ubisa me se edienti na me wa meka se ne nyankopon ana Jesus Christ namo ne bɔfo enzo Obinim so aye wo mema abrabɔ mu na ma ende medetia se me ka ede amagana fo ene nipa hwe Obi TV ehunu se end time we nyankopon nam enje Obinim so ebo nipa abrabo. Okay. Now yentwan komo so. End time we ma nyankopon nam obofo Obinim so ebo nipa e wa kwani se nyina so. Emwa be na obofo Obinim Jesus Christ afa no so de abo. Ewe ye brebi. Obi sa mesa ka se papa no minim ne da. Na minimum that since 2011. If you are driving me adwuma na me be rent wo do me. Okay. Na 2011 se me kai date na March mu. Me da ho na me so daye na minim enje Obinim da. Okay. Me so daye se do me crossing ho no. Papa ni gina ho. E na me fi pillar 2 kwan no so aba crossing ho. Enti daye nim na se nsuo to ena mesu ena mu nsuo nim it's like obi a why frustrated that
biribi ache ne so nti me hu no na me sofo we minimum no ya asɔre wɔ tele so no sofo binim no ni nti me kɔ no hɔ na me se papa boa me na ɔka kyerɛ me se memra baabi ɔyɛ asɔre na me se yo mate na me niti wɔ dae nim nti me niti wɔ dae nim no 2011 asɛm na me kan me niti wɔ dae nim no na me ho afɔ ase obi a ma struggle na ma sweat wo dae nim ma pie wɔ physical nti me sɔre yɛ no data minim me nkwa sɔre nti minim na me nkwa sɔre let me say that me nkwa sɔre nti bi dae na me so yɛ no me a me nti aseɛ nti me sɔre yɛ no me so amanka nkyerɛ obia nti ni 3 days and me san so dae ni na me san hu papa na ɔka kyerɛ me sɛ ɔka sɛ me mra no man Adafonom demon breaker ene ekasa no entimate ne nsɛm na wɔka ekwan yɛ fa so hu obinim ekwan yɛ fa so te ne nkan na wɔka no video yi wɔ abɔnten amanfo adwena yɛ munya sɛ san demon breaker yi ɔne ɛkɔ Canada Japan TV so wɔkɔ kan nsɛm bi a nsɛm bebree fa obinim ho sɛ obinim de ɔbaa placenta efra nneɛma bi ede ye nyankomade ewo na sorry obinim di obi ti kwankuro efra nneɛma bi ede ye nyankomade ema obi kura akowu wo country bi oso obinim ba na hoda ye mbe fa no anka na one na ekɔ baabi na ni ceiling fan ball na asese ni boja etu no enti wa kyerem na ma me kan kyerem video we ye old video eye tete video ebra brantie no okọ prison baaye ena obeka na num nsem ewo obinim ho ena omo peke no ena omo sha ase use no mo ne nante ekoba bia enti we kire se ampa demon breaker oni obinim anante ampa enti video we na da bonten no omo de ba bonten abe create impression se hwe se demon breaker o twa nkontompo na ono kro na no wa praise obinim da ena se wo twa nkontompo eye no kware ebra demon breaker no ebra okọ asori ho no a wo free prison ko ho no eye no kware se okọ obi ni masori ena okọ obi TV ko kasai na eye old asem okokan asem okokan dada no eno no na ene sen okokan dada no sa bre no na ope obinim asem a na oni obinim nante ene ne ya asori Elisabeth no ni obinim na ya sorry ene ne koba bia ena odi adanse wo TV so se be ya manfo be gi obinim adi more no ma ba sorry se be ya na no onim kasapa na obetena TV so no wa kan sama obinim ne oye no de etimi ye obinim sticker de obinim niema no de etimi ye no eno ena oba ya na obedi ho adanse no enti we ni nya new video bia ekire se modi agum framam sese aden obinim mu PRO fo no woni se bugo obinim anim asepa obinim PRO fo no mo amose mo ne media team no mo ye disgrace pa how say ne ya adwuma say na mo fi se ma da nipa wo wiase asemaba demon breaker wa bekasa wa narrative in sem bebre eyampa de all can be our narrative ama ye nyina ya te sema wo kan kwaya fa so ho obinim waka samre no ayese me ko join ni obi na makono ho na me ne me kasa me di no ho adanse e kire public samre no na omma Canada Japan ho me kasa ayo na onya ma Canada Japan ho me kasa ayo Canada Japan ho no be kasa ayo we no e di adanse ese sa abrantie no eyampa se onim obinim yese mo mama asa mana ye more proof e di adanse ese abrantie no nim obinim enti video we amode ba bontin fa so be ne woso e fa so e woso ne se modi be create impression se abrantie ni twa nkontompo na waba edika be ba obinim aba so e da se waba Canada Japan e ho so e be se obinim sa bere na wo obinim ho no
a wo sha ase kasa no na onim se de Obinim sitie e ba cho muntie o na onim se de Obinim sitie nti sisi madam for no way that time friend phone and the phone off and Jesus Christ namo ne bofo enzo Obinim so aye wo mema brabom na ma ende medetia se me ka ediam amagana fo ene nipa hwe obi TV ehunu se end time we nyankopon nam enzo Obinim so ebo nipa abrabo. Okay, now yen twan komo so end time we nyankopon na wo bofo Obinim so ebo nipa e wa kwani se nyina so emwa be na bofo Obinim Jesus Christ afa no so de abo e we yebrebi ubisa mesa because papa no minimum ne da na minimum ne da since 2011 we driving me be adwuma na me be rent wo do me. Okay, na 2011 se me kai date na March mu me da ho na me so daye na minim enjiro bi ni mu da. Okay, me so daye se do me crossing ho no papa ni gina ho ena me fi pillar 2 kwan no so aba crossing ho enti daye ni mu na se nsu oto ena me su ena mu nsu onim. It's like obi a why frustrated that bilibi a chene so enti me hu no na me up so for we minimum no ya soro hotel so no so for bi nim no ni enti me call no ho na me say papa boa me no ka kire me say Someone atare na hye no. Ma wa atare no. Na me niti atare na hye no. Eno ano de be try to Japan. 2011 asem na me kan. Me niti wo da ye no na me ho afo. Ase obi a ma struggle na ma sweat wo da ye nim ma pie wo physical. Enti me sorry ye no data me nim me nkwa sorry enti me nim na me nkwa sorry, let me say that me nkwa sorry enti bi da ye na me so ye me a me enti ase enti me sorry ye no me so amanka nchiro obia enti ni 3 days and me sanso da ye ni na me se hu papa na no ka kire me say oka se me mra na mamba na se mo beto me oka sa na me hu ni bi me sorry ye because o say me nkwa sorry enti me ama obi ama ne me nso a me ni obi e se me ni obi ani hu nkomo me na se me tirim na me nam enti sa da ye no ye March mu and July 24th me wo hona me nya call say please for hwehwe me na me so please for hwehwe me de na mayo na kasa ne nyina mu no na madam fo bi e de nkrofo tu kwan into de beto manim se me nya obi na so peso tu kwan ya enti wo sha demon breaker kasa wo kasa second batch okokasa wo OBTV Obinim ni TV so ena okokasa ye na enye nne o ebra ye yi ni free prison no ena okokasa ye na okokasa ye no we ni odi adanse pefe sampa onim Obinim we video we no a Obinim crofo de ba abonte no mama for kura we say ampa demon breaker onim Obinim because eba ye ni binim so otwa kontompo enye nokore but video wi edi adanse pefe we are di enkwara bone se mo abofo ti o kakra no wo mo defend and mpo mo ta abofo echi say the why na good no o mo call court no nyankopon fa abofo eso eyi o mo ko nipa miensa base na na da ho na me ho e won ko de na sto na e ma me huru say me mere be so ne say me da ho na me so dai e na angel ka kire me say se na me mako ama no e wo nipa anim nti obeko ama me wo so wow dai mu no be ka kire me but satam nya na da na me o prison na my serve 6 years sentence my serve remains 2 years convict 4 years into 6 years since 2011 obo force mo be ka kire dai mu no me pa kire ba mu kwanye fa so ba mu ni because obo for nkasa kwa so on tie pese hu se ba mu ana se amem obi hwe me bi obeka se bi a me time na aso ene ye discharge me abafe na ka me 4 years anka me abafe 2021 hey 2021 anka no kura 21st October we and anka be ka me 4 years
Ntanka mebefia 2021. Na say 2021 2022 was 2021. Any wadano ma wan ene ha. Yo. Asema angel ka kire me wodan mu no kwaye fa so ban mu ni. Ona two is second in command efre me say nkrofo bi be ya asoro wo na minister bebe bi. Minister by Eastern Regional Minister. Tikana say na got ministers yeah. NDC time. Eastern Regional Minister. NDC time Mavis Amafrempong. Okay. Ni din no. Okay. Enti ya arrangement ni we asole no edu so no me ye praise and worship we ye na me be ye song administration minister na to no wasi we fi na konwa so no de no koto dwasi fam no we peda nensa. Wow. No su. Enti ehwa na sofo no ka kire minister na so onhwa branti we case de ne ba o ye innocent. Sada no both officers and meet na nkrofo Enti yepon asor na Friday yepon asor na Saturday na one prison officer be ka kire me say Mike meboa wa pi o kai na me fo say bia agro bi ena odi enti no ho no bae no bra me rep 20 million 2000 Ghana cedi na nation no se me mfa lawyer na omo wo paralegal team a opeso ya pia omo fa lawyer ma ho na omo kofa lawyer ne bae omo fa lawyer ne bae no lawyer ne bae okwaji me proceedings or steady proceedings no bisa say case we na di me dem na me see case we nti na me dem CCS me innocent na lawyer ne say menji sika 5 million na me offended no fa 15 million nkoye proceedings no ho adwuma onkoye niema okay enti me da ho asema me ka na ye Sunday ade ba bechi Monday okay me first dream am nya amenite ye prison wo because of heat ni nti me nda bebre nti center ye beda kora bia be 12 nti nana elu akire me yese me kata mani ade ne na ye me se da ye me se yeah ase me hu mani so nti prekopa na me hu se enra aba prison I said any so transition oba prison ho no obegina baabi aye parade no wamba dan na me demu no obegina baabi aye parade no eno mu be prisoners ni nyina wow nti officers ni be prisoners ni no mo se yemra parade ye bedu ho no no ogina ho na untimi nhwe nanim wow sana nanim ni se untimi nhwe nanim but oba ni perform me hu ni pena me say so for Obinim wo me hu ni physical da ba me hu no tell you okay me hu no tell you any day enti aye demon breaker and mate say wodi ensem tudwa no mate ensem a demon breaker walker ma hu say obi busa me prophet angel bi busa me say na say obi ye obi interview a kire say onim no what's my okay legitimate question pa and say demon breaker ensem okaye no oso oni Obinim anante sa video we yomode ba ye no wo de video we by intention say omo betum futuru agu amanfo ani na amanfo aka say demon breaker yi onka no correct because say wa bebo Obinim abaso e no no corona no ebe kan nsem kire Canada Japan so abaso ejomo create niema bi say ai before beba Canada Japan studio no kra no oko Obinim OBTV ko kasai we old video no ko ye no ko kasai o na mo di we be damage control we be damage control we ni ada di face onim no we ni abra na omo use demon breaker e ma no ko campaign ma Obinim say be ya amanfo be gina di more say even obi wo prison kra no o appear ho eboa no enti obetima boa obi ya enti kono ho na koje mpaibo adwuma na omo use demon breaker na omo de no no Dayenim no keshia no won ko na bofo dayenim no ka che me se wunti na me ba wunti e na bofo no ba prison okay enti prekopa na me hu ye ne say we so me metia say wow o jina me chi no so me here say yes na odi me tu na me wi so odi me tu odi what tu me tu a me wo wiem na odi me tu no na prison war no so ye tenten sign e kosoro to odi me hwiri ye odi me tra war no
no de me si wo na chi Wow. no ka kire me se wayi mi awie Oh. membra no o ka kire me se wa meyi mi amfi prison ya anka mewu e prison because trimoponti a me fiefo hyehyɛ de me ba prison ni sankomo bekumi ato prison. Oh, Simahu. And demon breaker sabra na one Obinim ye adwuma no mu coach no. Omra no mekasa. Onka sei e wo public. Se be ya amanfo be gi Obinim adi no maba na sorry kese because obi the prison. And pass okoda prison. Ya real okoda prison. But ensema oka se Obinim ba ne nchen no. Why nim? Onu nko ani Obinim asem. Ensem no why nim? Say ya pass Obinim ba ne nchen. Onu nko ani nim. It is a never ba bonten. Ebe ka kire wi aseman se Obinim dwumadi a wo dini a eno de mo se nya nokore na we de eye nokore meboa we ye video mo ye no mo de publicity e de ama Obinim se be ye nipa be kona soro ho amo zan amanfo se owo powers otimi tu yira eba oda ye otimi tu yira eba prison be yi nipa Obinim koda police cells otimi tu yira free cells ho afrafra tokro otimi dani afrafra to free ho otimi dani owo efiri cells ho eya de na otimi ko yi obi free prison mon say the assistant here Ena many suti ye no ase un say the way na odi me tu na wo no koso nti na ye struggle nti na ma ti fifiri nti me sole na meti odin obi anso ada and na fe da any hwina me na ye me sole me tu me ni na me da me bed so student bed ni bi na me say obi me si wo ye che me da na me say meso da ye bia pe na da any serious pet na my board data e wo me bible I also about it. nti That's your 70. Also about it. yes that me lawyer no start appeal no spiritual realm na the angel be yi me appeal nti aka physical senia enuoma be ko true ne me pie what is spiritual realm no Obinim abayi ne de na pie say no mo scam ya man for wa sorry dem mu we ye kwan a omo hyehye use demon breaker omra ni TV so na omeka nchira manfo se eyampa Obinim aben na ebi no koda prison kro obetima be you obetima dane no obofo aba obetima be yesay enu pepepe ena na omoye ejama for home video inura ebi no say that the friend be na ekosi me kwa mo hyehye me demon breaker asem na okan asem meaning ni nyina no na salo ya ne ba be ya appeal no imeta wode omapi ma lawyers no e ka me ho yeses nti 7 to mo de kokota ye nipa 7 na egu ka anim and you could do court you steady way case you say case no ya cancel appeal ya dismiss appeal hey obi serve 3 years per wa serve 16 months aka 8 months per or ya appeal ya dismiss na me 12 years dey said you better me docket touch me obi so steady obi so serve 5 years wa serve 3 years I can for 4 months per ya to no docket touch No, I said 3 years, I can't 2 years. So 5 years. Yeah, man 5 years. Obe serve 14 months. Oh, okay, 14 months. 3 years, 4 months. 4 months, okay. Yeah. To a serve 36 months, I can't 4 months per. And then the bush for some ya pay money. I turn the docket. Prison, whatever say, I say 1 year, 10 months. 8 months. 8 months. Yeah. 1 year, 8 months. And then you say, yeah. One day could I use it prison. One day, and one day, yeah, the access. One day, say, Bianca, more yet, you know, 20 days, I get Jamaica. True. Because it's be any idea. Or Brennan, you know, I was almost. And through that, no, you could do court work. You could do court work. Now, as a much I be. And yes, but no, my family, oh, as some way, no, the Becca said, Medbeca such a member. And Monsieur dear, oh, prison more anti minya platform via say ana radio so me advise you for and sometimes me kwa churches ko advise you for no and you many paye dey ko prison but so for Michael obo for Michael but for pa
Wo wan kwan ko bokro no enkwan ko die. Debi. Sign obi a sign na Abesan me. abesan. Wo ko so tete ko for stories be na what to the afanyina. Obi dey su che wo case na wo dey buy. Obi serve 300 years. 300 years. Obi serve 250. Na nyankopo. Enti adofodom Mon abrantie no na sema ode atudwa no semu nyina amate asem na ode atudwa no eye very serious demon breaker no demon breaker na ekasa no na we ya abra ye yi no free prison ho na obaye ena oni obinim eye nhyehyeye ekwan ambafa so adada nipa abu nipa elje dream akese enti amamfo enti anu no mugu so ya e was obedi dance because obi anim say wadem ampa obedi dance wo TV so na amamfo who say yes abranche is obinim abayi na free prison dia there's obinim wa ben yankwa no ho ye hia bi obinim be ya mai obinim enne yo koda cells ni bail kro bebe no kra na onya sika nyi eya de no tim ko yi obi free prison hey Me ye mpo a sentence say ye de ma me ni nyina ye 4 years 4 years no ma several remains 2 years enti anka so jeli me 4 years cry so sama me date of arrest ena ni nyina o man yo enti judge ni hunu say o ma sise me enti wa ma me discharge o ma me acquitted ni enti say ye constitution mu kura me nye ex-convict Onye ex-convict. enti eno eye miracles ena me kodu prison ade asa prison officers above for administration upon but me fi prison yard won me bedu about na about 7 o'clock enti senya angel na kasa wo bremu ena mera so say abofu djuma ne be ye djuma wo wa bera bomu a one wan ya vice be ma command ni say officer bi am perform ni duty na bi Chi wo tu mo remand court 2 years afa yasanso so ema sentence 12 years. Ni nyina ekokosi 40 years. Utwemu yemfa say utwemu 6 years radiadom 6 years na aka ni nyina no. Ekoye nhweguada. Ni nyina mo no bofo bi ne papa Yesu Kristo ena ono ma boa wo ayi wa frim. A chesenya senkuma akra. Aday and no foot on them ye share before and after. Aday no foot on them inmates or more prisons or foot took a crowd of more. Now things so more bitch or more war prison officers no. And a judge for a lawyer for more attorney and minister now what can I say no so and it me am hey because attorney general by now can me feel so because I don't know somebody kwaya no mofa so scheme e plan e hyehyɛ ho e de dada nipa we yanimo yet ye baby ene makofa sa video we yaba enra ye da sore ya makofa sa video we e de be dada amanfo se be ya amanfo be ka se oh obinim na obinim se wa bin pa wo no kra na me yi demon breaker free prison obinim se wa bin pa obinim adana monkrofo e motesa adana monkrofo e pa motesa obinim monkrofo no o PRO fo no media team no yom nyina adi na omugu anim ase pa media team no omo na ma ho kwan kra me yete nsem ka yesore ka enya nsem nka ho mote wa no makofa bi na mo de aba na enya aka yete wa ka bere pa ansa na enya asem mote wa no makofa nsem na mo de aba enti mo amutie mi asem ne se wa wanya sa video we bi no impression on person mo creating ne se obinim performing miracles pa na even demon breaker credit kan di ne ho dance here enti omunim de enti demon breaker wako Canada Japan TV so ke kan sem bebre no na demon breaker no obinim kwa ne ko yi ni free prison e de ne bae enti fatu trim we na de perfect say demon breaker and some beka no ne 2 TV efa obinim ho no e chese wonim na mpa wonim no a woni na tenacity me planning and some also mkoka na bonten and some also mkoka ni TV so twen akra e de man etifa nefa 2 trim